ایرو امی به گوتو بیجه که تایبت به دیبیت که تایبت لپیش بری وابن؟ تورا مدیای روداوی دیبیت که تایبت لسر چاره سرکرنا پرسکریکا کرد لباکور کردستان و ترکیه انجام دا. میوان انجنیرین و آلین جدا بشتاری و دیبیت بون. دما پارلمانتوی دا داخل پرسکریکا کرد لباکور کردستان و ترکیه د سال 2021 اندجی روژه و که سرکه بو. آلین کردستانی چندین جاران بحثا چاره سرکرنا و پرسکریکی کرنه و خستن روژه و. پارتیین اپوزیسیون جی به سستی بحثا و پرسکریکا کردکن. لده اصلاط ترکیه دوی باوریه ده که اف پرسکریک چاره سرکریه. د سال 2021 آنده اپراسیون گرتنان و ین لشکری آستان کرنا پارتیین کردی و زمان تند الهمبری کردان هر بردوان بویه. آلیین کرد بحثا باندور و پرسکریک و کارودان نوی ین لسر زمان چاند آبوری و جوا کرکن. پارتیا دموکراتیکا گلان هده پجید بیجه او دخوازن همو جواکا ترکیه جی بزیان و پرسکریک بحثه و پشتوانی لحولین چاره سری بکن. جبر کنها هزا کردان تنه یکو خواجه هر تشتی قد بکه. 200 سالا دولت ترک گلی خواه پارتی خواه سن خیمی نتوا پرستی و نجات پرستی و ایکارا گلان و باوریان آوا کریه و هر تناوی هنکی زوره یعنی دست هدفی ده دارین سهرینین بیجی تمام تمناستا که است ناس باشتد و قطمه هدف هزکی واسانینه کو بیجه اوام دولت آوا کر مادم تم قبول ناقی ما او امکان دست کردان ده هلا کو حتی تشتکی واسا بیجن پارتیین کردین باکور کردستانی که تواهی وان دبره و انیه که ده جهناگرن ده دربار چارەسەری پرسکریکا کرد ده جی خوادی نیرنین جدا نه. لبشک زیده وان آلیان تکزیه لسر یه گرتن آلیین سیاسیین کردی دکن. برکو دستلاتداری نخوازه پرسکریکا کرد بکره روژه و خو وی نه بروژه و کی سرکه شخو بروژه ویجی نخوازه قبول بکه که ممکن به لیبلی پرسکریکا کرد تبو کد روژه و اقتداره یعنی هل دستلاتداری و امبیجن مدیا ویا دوراوی مدیا حوزه که ام دبیجن چه قاساجی بخوازه بکه روژه و کی تالیجی لیبلی جبو که پرسکریکا کرد پرسکریکا کی هری مزنه لترکیه دیسا جی دروژه و گل دا دروژه و سیاست دا بشکل کی دبنی را دیسا جی روژه و سرکه بود. Türkiye nava kayrane ke mazındayı sistema hey ber bir tek çune betşe Türkiye ihtimale ku peşte ber behel bijartlik ve here Türkiye'de mesela desure ke nut teni kaş kırın mesela Kürt bebene be her tem roje ve daye emi parti egeran sıraraz kısana kıcı doğru idat içinten ama herkes zane ku mesela Kürt faktörü ki esasiye de Türkiye bu guartdaki esası. Em jboy millete Kurd li Bakurê Kurdistanê li ser axa xwe idare bike em xebatekê bimeşînin û em bigihîjin encamekê. Encam çi ye? Em bereyek, tifaqek her navê wê çi ve em ava bikin. Partiya Gelecek ya bi serokatî Ahmed Davutoglu ku ji destlata Tirkiye cuda bû behsa giringiya civaka Kurdî dike. Behsa mafê ziman û çandê yê Kurdan dike. Lê soza wê yekê jî nade ku bibe desthilat an jî di desthilatê de cih bigire wê mîsoger pirsgirêka Kurd çareser bike. Partiya Opozîsyonê sereke CHP jî hewil dide Kurdan û netewperestên Türk bi hev re bimeşîne heya ku hilbijartin bêne encamdan û bi vê hevpeymaniyê jî bibe desthilat. Lê î partiyê dilê xwe li HDP xweş nekiriye û HDP jî ji helwestên vê partiyê dilgiran e. Şimdi biz toplumun kutuplaştırılmasını ام دابشکردنا جواکی یا جهیلا آینی، اتنیکی، سیاسی و هر وکی دنیوه گلکی مطرسی دار دبینم. دابشکردنا جواکی یا بسدما کو جبو آرمانجین هنکان گنجاو با گلکی خطره او یک جبو آشتیا جواکی یا ترکیه جی گلکی خطره اوه منها برای ملت یا جهیلا جهپی، ای پارتی، سعادت و دموکرات پارتی و راست هولا داویلی آنینا و دابشبونیه. تواهی پارتیین اپوزیسیون ترکیه و آلیین کردی دوی باوریه دنه کو لترکیه سیاست و پولیتیکا ختم مینه و دوی ریکه که نو بیدیتن. ده همان دمه ده جوه که جی گشبینن جی کو
di sala 2022 de hilbijartinên pêşwext bêne kirin û desthilata wî welatî biguhere û jiyaneke nû, siyaseteke nû, rêbazeke nû bêdîtin.